rwirigiro bwakwa ntuku yaku nithiritwe yagirite na ingukugwatoge nikiri Nteto chetu cha Weru Thaa Imwe na rwiri tariki 20 mweri wa kenda mwaka ni 2022 amo na ndeto iria nkureterete ni Muteteri wa Kyoto Celesio Thuranira gwita koti kuregana na maritwa ja MCA bakworotwa Meru akiuga ntuba mawathe ni baratigirwe mpione. Ontho kuoneka kuthundia gatigati ka atongeria ba Meru iguru ria no gatwika spika wa mbunge ya kaunti ya Meru onde koti etirite kithurano gia spika kaunti-ini ya Embu. Abodaboda kuria thirikari kwenika maguri za maguta bakiuga biashara chao ni kurema buru. Nzemwe kuromba utethio bagitariria kinyamara kia na gukaranja ni kwaga bisi na kinya irio bia kiu. Rito ria kwambita Maureen Kinya na Nteto chetu chiriambiria thaiji ni kumirite mutino jo muthuku irandi-ini riria rijikene muno taria Kamara haria antu bairi batete uturo bwao na bangi bairi bakiamukira utungata sibitari-ini ya Chogoria nyuma ya kumomokererwa na kinya gukinikanwa ni mithetu na maiga ja irandi riri matagaria ja kuonokia izetete na mbere kujukwa akirigeria ria kuonokia uturo na mwandiki wetu wa Nteto Mati Mugambi nethiritwa akiamba kambe irandi-ini riu na nkuruki akethirwa agitumenyithia rugono ruru uria tugwita na mbere na nkuruki ni rugono tukethirwa tukiburetera kenda tubuonia mbicha chia uria irandi-ini riri kwithiritwe kugikarika. Tugitegera rugono rungi ni ati muteteri wa Kyoto kia o muntu Celesio Thuranira na ikitie igamba koti akiregana na list ya baria boroti ne biama gutonya kiri mbunge ya kaunti ya Meru. Celesio na ithiritwe agitariria imwe cha list izite ingete kwithirikwa kwa antu ba mawathe na bange baria bethagirwa bainyiritwe ni mantu mwanya mwanya. Kagitene okauna bwantu ba mawathe kuma kaunti ya Tharaka Nithi kinyabo ni bachumiritie kuregana na maritwa jaria zanenkanirija MC korotwa mbungene bakiuga guteke kinya umwe wao urethiritwa gitarwa kinya kwethirwa watho ni bukwendekithia bubu ni arankuruki bethiritwe bakiorotera gavana Muthomi Njoki bakiuga niwe wethiritwe akibatezaniria muthumuriuki gatutaririe nkuruki. Ndira mutharura ruju MC ndene kaunti ya Meru berigiri konyithe muma kiri baraba thurine baraba kuorotwa bonde 59 na ni bana baba kuorotwa bomba kuwatania mujuju kukeja kwetheka mbalira dikite kotini ni Celesio Thuranira dikethwa digitikirwa na koti kurigiria bana baba kwethwa bakinyo muma gitumi ni ati antu baba na ndiboba jukidikanya kantu barabe na mawathe kwethwa batoro tikutonya ke kaunti assembly ya Meru akwenju man tariki 16 indejere ndareta ndathithia file ni agamba riakwa constitution petition number E016 ankirombaga soyaline in mberema ya ntubara bana be marginalized irungikwe ni ntubo kwithirwa arochia na tanochia na bamami betu na baba betu barabata okirini mawathe uti muntu wao nominated ke list area na nkuruki mono utwe kinyomwe ombete kwithirwa ringiri kura ni wananchi nikenda ka represent antoba PWD so thai ora tukwaria PWD ndene county assembly batina representation yao ni zero. Igamba riri dikagito thiri cherukiri ithari mwake mbere MC bambye kunywa muma na inkwirigira ni untu ruju irio MCAs ba kunyithwa muma kwambiria thaa 3 ithari ure moirengani ria kujukia ruling na chiethro chiri in my favor mpei conservatory orders you kana court injunction nkomba gwita mpe extract na mbeje ndingiro muri chia authorized na ingwetikia ne mathaja ngani ikana indeka ikethoro ngani chia go serve a clerk wa county assembly amna bubu kuringana tongire mwanya baikundi be mawathe bagwete ndubu tibagwiritie itukuona antu bara bayukiti interview tukuthetera batwe ni either arari PA kana arari secretary wa MP ofisine CDF kana naronekana bagitania na mheshimiwa fulani ibo bayukitite ndene Meru County Assembly na bayukitite bya alemavu
kura cietu ciathurite antu bonthe bara tuthurite Meru ni atia bakiri bonthe gutukwenda kumenya kethera muremavu i represented itukurigara kinyanga bana etete guswaithia in ati kuria kethera kwi muremavu urio na nakona list yau etena muremavu tuntu bakurigaria buru aremavu Meru county ngurukia 70,000 tutena mtu represented aja ni tukumenya thirikari rera rio erenga bana kireitu na rera munya itwa represent so thaa ijiro tukwenda kuona kama ri ou antu baba tinda kwinia maritho ja wale mabu bari bata na batwi ko ituthitheretwe mantu mbaya sana nontu tu na ndiro mbarao nikiri matha kome mutongiri okote ndene Kenya kutigire untu bobo bukutha bukerekithanwa tutereka na babu thaina matha utaro yera thirikari era nene wethera nukurira president umwa pizza no tekurira otethia mulemavu ko ukira no ria ukira ndenda kuga ujo kinya kethira itukuga batwi twarungika antu bau bana kwa swonini rojo ati county assembly tendelea kinya yethro ikendelea kinyume na sheria nonto sheria ke constitution article 177 clause 1 A, B and C iriwa county assembly ka constituted ni elected members of from special seat na people living with disability. Okay, akwethero alema but county assembly area that county assembly is not fully constituted and it will be unconstitutional. amna bubu kikundi ja kinteresha thakanithi kijawe bachumiretie na kwaririo ntobubu bakiwinya bote mtu nyomwe wina mawathe worotindene county thakanithi tio twi antu bare bena mawathe ni tuthitwe twina kimako kinene na tukeuria jiuria ii ni mbi igutuma antu bara bena mawathe thiini wa county ya thakanithi bakerwa bagi sideline wa kiri maundu tuna sunta kaburielo ole gwere tunonge wa Tharaka na bonde toigwa gutewa akona kana ku niki twi antu ba mawathe Tharaka tuthiite ku kiuria ni kimwe muka ni mbie tumite 21 counties jirikiaga nominatari MCAs na tio twi antu baba ina mawathe ni tukuria awi Kenyan katwire ku turatuna kusukula babange bana kilwe bana kule mwe ni tukuria jiuria na tukauria ni mbi itumite turega kunominaterwa antu nkiripotera Weru TV Betamudhuri Muriuki Katuchoke kiri rugono rwa ukabere aria kumirite mutino jo muthuku irandi-ini riria rizikene muno taria Kamara aria antu baire batete uturo bwao na bangi baire kwamukira utungata cibitari-ini ya Chogoria nyuma ya kumomokerwa na gukunikanwa ni mithetu na maiga ja irandi riri matagaria ja kuonokia ni zetete na mbere kujukua kirigeria ria kuonokia uturo na mwandiki wetu wa Nteto Mati Mugambi na mbite kambi irandi-ini riu na gatwone mbicha imwe iria ethiritwe agitutumira Yuba here out there. Here no. Ile imerushwa pale. Nani ataingia hapo? Wamepiga wanakuja. Kombire antu babagenja muretu ni kombire watweka naba mamina kuria babalali bakurutana boira ni bambereria gwita na natire tombire gwita katwaja ko bateria takweja ne to bateria tu ndakajiga na idandatu nyom ndi area silota yanto bana bakune kwa nemotetu arutwira ba kambuni egwekera Chogoria water and sewerage project tucia tutethererie na ambulance na into cia kugeria kuburia the good luckily kwa na excavator ngarino ya kuburia tomba gwataniria kuburia na wananchi mamalale au tomba kuruta antu maumana na toma bila sibitali ukinya sibitali maili mamba go survive
mairi makomba gututiga riu approximately mutalonu maumbire ni ta between 10 to 15 feet lakini bando kurai na nguva ira iguru au nipo maumbire kukunikirwa ni muthetu. So the deceased maomba ko confirm that they are actually dead at the Chogoria hospital na maumangi nimeendelea kuendelea gutritwa Chogoria hospital na kuringana nogu na raitha they are responding well. Ni rugono rwa kieba rwa Brian Mwenda umwe wa tujuju mugwanja turia tutigiri mwekuru umwe uria kinya uri na wathe bwa maguru. Brian uria njara yawe imwe yagitirwe ni mashini ya kuthia iria mwakene jwa 2017 miaka 5 nyumene. Brian atumaira njara yawe imwe kuthithia ngugi cia mjengo kenda guchwira ujue na twana tungi tutantatu bia kuria. Wakagita Brian nethiritwe arinja ni wagibwa bisi na nandi nja eje ni kuromba ntu bawendi bobwega gutonyera na kubwa utethio. Samagaishima na rugono ru. Muthenya wa kithurano wa tariki 8 mweri wa 8 mwaka wa 2017 ugatura muririkanani wa Brian Munene ora imuritwa wa kirachi kia bitano cukuru ya primary ya Kangoto na ntuba muji wago nontonio ntugo agitirwe njara imashini ya kugitangira ng'ombe thara ikarikani rire na ororo kuririkana. Kagita gaku Brian ora ari na mianka 5 atigirwe muchie na twana toratongi ojue na ginaba thi kuringa kura Kangoto. Ara Brian abangire kuriongera kana kange motori araba bangire baone bura mashini egitangagira ng'ombe thara. Kaburi ka kamboi kau ka enjimeti kawe ka neighbor niko marenga ngithagiria nyaki ke riu atamenyaga mwisho wa kurekia dia we abangire kuthungiria ni kuthungiria. Mashini enu yathianirie iria riru na njara yake arakiriro giake na giatwana turatungi gitatethia no ambi kwa mathaa kathumba nontu gutari na muntu akube ethirirwa asurite au mashinini riu wanakurira nginya kware makurira athia asuru kuapo anko wawe athia sokia mashini na nyuma kenda ebota kuruta t-shirt enu yari nyambate akina muruta riu mathikia gucwa nginya njara methira gutigi ntu takiu ni ndamu ntheri na 2 pieces. Ajukirwe augithwa chibitari ya kimisheni ya PCEA ya Chogoria arawa rimwe athungirwe thieta kuruthwa gichunche kiria giatigere kia njara. Chogoria athiririe karibu mweri atimenya kuria ari acioka agibuka akauria ngina kanjare yakwe mweriku ngina kamwira nga utarengirwe ni subkata akamwira akaririkana agacokia memory no ntwana memory yawe yari kula pururu. Kagita kande ni achukuru eno ya Kangoto Brian atirikaga kirachini anonto bwa kwengatwa kagita wa kagita bari na twana turatungi turi umenyerini bwa ujue kangai nambe kuandika neno achoka nambe kutani mwalimu nene athomire kiumia kia mbere gake tamu nthiru ara nyuma ya kwengatwa ataomba gucoka kinya kurutha kiire kia muthia wa tamu araende Brian acokerete wira ya kubura kagoto kenda kendua aona tobia to gutetheria ujue kurera babu bangi ujue aturaga na mawathe maguru mari mairi na kogu aigagwa ari na kinyamara kinene kubachwira bia kuria na mbia cia bichi ara kinya roji bataga kauroni kamwe karindomerani kuraja kimamo na kio kiri ujue amwe na ana baba mugwanja ikiathina niyo ndi mubundu wa nguo lakini tekambithagirwa ndi na wira uria munene ni wira ta waripe ogu kana ndona nguo cia gutuma ngatuma material muntu andetera riu kanini karia nkona nkamarugira nkamaruthira gia kuruga nakio kiu kingi nakio nkabira cukuru kabisi kala gakoneka onto bobo Brian amwe na twana tututungi kuremwa ikuthoma tamu nkuruku ibokujiritwe imwarimu munene wa cukuru eno ya primary ya Kangoto indi ujue amwe na atori bari na iromba kiri anto bawendi bwega batethie muchioju kenda Brian akinyaniria kiroto giake utwika muthithia wandeke na ana babu bangi kinyabo bathome bwega wanagia kuria teka twina kio kuringana bo kuri kumo
no ũteithio ũrĩa nĩngĩenda nĩ mũno nĩ ũteithio ũkonainie cukuru nkona gĩa kũrĩhagĩra ciana cukuru. Matongore matwathurire 2017 Ngai nĩaramateithirie macoka 2022 ninkuromba na gĩtĩo kĩnene mangĩkorwo maigua kĩao nuntu gataumĩte twinde ciana ciatugĩire mũciĩ mamutetherie nuntu no mo turacokirie kuma arengwa njara mauntu maine macokire thuba muno nuntu anakwaria atiaragia wega. Brian ni muruti wira munene muno ambamwe na njere gwe mwe tibo ni working hand ni omba gusimba kinya mugunda na njere gwe mwe ni ombire kuthie cukuru a change njare no andikaga ambire wandikane no inge kogu thirikari gatwarira mwana na talent nene muno ankiomba gutetheka na gatethia bururi bamwe na kwithwa atina njara. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Abunge bambunge 13 nibekite mucemanio mukawene jumwe mushine jwa Nairobi kenda kwamukira mauritani ja uria bagetithia na mbere ngugi yao ya ubunge amwe na kweo mataro na kumenyithwa mitaratara gutigira ni bagukinyaniria ngugi iria bathurirwe. Boniface Mwongera katutaririe. Ni mukawene safari park ntukwere ijere kulitana mitaratara bunge na gichunku induction na arwa naku gikaro gitio kali kimwe kia bunge bonde bikugani tomaita mwanya Mauritani nyoje mwanya kire kiodhrono yiki nakyo kirende kibanti tobetekiro tonyaneka inkai abunge bakwithro beritano mantuja budget ya Kenya marando jaraje 10 na inyamponge diromba kwithro beibanga na kureta misonda mwanya ekunyagore muturira jande gorone. Mheshimiwa Dorothy Muthoni mubunge okoroto na kiama kiu dine Nteto ni mwalimu mantu ya muturire na nyeki uchumi na oro okari ku kire kiodhorano yiki na atwithurire jamwe kirabejire kulitanwa tukuga budget itegere muno tufate ura tumba kwithira twina irrigation zones inyingi no tukinya gukarega kura tukethia tutengete mbeca ki budget cia gutura ndu cia kwithia twina roji enough rwa kurima miundene yetu input ya irio ikethire ri guru muno na ke weekend kira twathuganiria na twivi satan tuli abunge irrigation ikaewa lion share kiri budget yetu. Nkoroki Mheshimiwa Muthoni akiendelea kwali natwe na ugite kuno batu bulyo bwantu kwambiria kwandiri chembe nthiguru na gwitithia njira cia ngogi amwa kwithura thirikari William Samuel Ruto ikethuri batetheria ngwitikia antu betu uria kabaromba bethire baina subira nuntu inkuona thirikari eje ou twitite tugeta na in the wrong land antu betu baka cautioned against the escalating prices cia bia kuria na cia muturire juju bonge nabo kire Nteto cia marandu ya Kenya Mheshimiwa Muthoni no gitojo ura twitite na ndi na kuringana na goodwill ira kuona shimiwa beneo kiria tukwenda kwimati nkuruki ikugeria kuona kethira tuomba kwenika irandu no ntuthirikari eri irathirire ni educatie marandu mwanka twethira debt ceiling yetu iri iguru muno na ute muntu umba utura na marandu akura kou batue tuka make sure whatever it takes tukomba kuona tukwinika irandu rietu nikenda nthiguru umba kwa stable na nikenda tumba batue gukara tukiriva within our means as a country. Nke reporter Nteto TV kumaja kingina kutoka Nairobi mbita Boniface Mwongera. Nkatho cha mwanya kiri ugwa ni untuba kwithirwo gwatanite na bautwe kiri Nteto chetu cheru themwe ugeta kuraja nchokerete na Nteto Mkuruki. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo.
ni kundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote ya chwani mbao, ashu. Manzima bro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812 *980 gwekira nisambazie jasikiza tune yeku. Mwezi huu entertainment ni local kama kawaida. Issues za kifamilia zimekuwa kali katika jua kali. Sanura anacheza kama yeye ili kuepuka mashida zinazomwandama. Aiden apata information muhimu ambayo inaweza kuwa game changer katika Salem. Na je, Fataki atafanyaje Alua akiwa taabani? Finally, Njoro anapatana na macho yake na customer. Kutaendaje? Tunawaletea the best local entertainment kwenye Maisha Magic Plus, channel 163 kwenye DSTV, channel 8 kwenye Go TV. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Imarisha burudani yako na Star Times. Jibambe na surprises za kipekee kwenye channel zetu za watoto, filamu za Hollywood, Nollywood na Bollywood. Upinzani unaposisimua magwiji, mabao kalikali kutoka ligi kuu ya Ulaya Bundesliga. Telenovelas moto za kuguza moyo wako. Kama ni wanyamapori au mtindo wa kimaisha, unapata zaidi kwenye Star Times kwa bei ile ile. Jiunge sasa kwenye Aerial Classic Bouquet kwa shilingi 899. Utazame zaidi ya chaneli 75 au Dish Smart Bouquet kwa shilingi 999 tu kwa zaidi ya chaneli 105 kwa siku 30. Burudani ya hali ya juu kwa bei ya furaha. Kugwa togeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Imwe ngichokera arimi ba majani ne borete thirikari kuthithia na mpwe kuthiria wamba bora bakuga ne bugwitithwa na mbere ni kambuni cia ntu kiumbe kuya mbecha cia arimi arankuruki bethirite bakiuria thirikari gweka mitaratara kenda gutigira ni bakuwithirwa bakigwirirwa mashara jaruya rwao. Muthurumriuki na riboti eji. Kulingana na mwerekeria factory ya majani ya Kithongo noe Mathew Karagania na ugite nandi kwina biashara mwanya mwanya baraba mbite guchumiria na kwambia kugurira arimi majani miundene untu bura kuwa biashara baba kaba kunyenge majani na business people barejire Miru na bero thiuka everywhere in our catchment ya majani pakete za arimi babendia majani na average shilingi 15 per kilo kala shilingi 20 bagata kudia bayabongwa ninyanya kutakudirwa yachoka back the market itokuchuria kiuria the kepsi ni wases ni assess ni izi ni yani that authority is it rigo pania ya kutaka diwandasi ya kwa ruarimi yachoka da ile watu za factory we are concerned. Amna bubu augite license a biashara baba kura majani kiumbe iduko betikire bathirunga mature nene kugura majani jaja gitumbe kwenda thirikari tonyera nondo kaboko nyariria murimi ndu baba kugura license yao itoko baetikiria bathiuruka in the villages within the tea buying centers within the nari twana majani beja kugura majani sheria tu beetikiria license yao bale bakura special tea yato kwa papo tea kiendo kubona atoka thirikari seriously tutethi na very big way anto parea bengwe na aja ibakare nabe na center chiao mulimiro kada umugiria majani ete na wamukire na ariko na ara ore for one ora ngora majani jaja niligo business kibatu two ateko bote dia mulimi na anything kinya fertilizer atemugurira atemudia fuel services yo baba to tasa baba dideria alewe oni ora mpomba kwenda kena murimi majani akarabu wega mbroka si chibwirete kurigirwa kuja kuthangikia murimi wa majani
no ntumuthie batena kingi gya kumofa batena fertilizer batena mbecha chithero tigera kana cha bonus pamoere amugurira kachi na amugurira kachi na nikuringana karagania arigo ntubu betana mbere majanja ketho ya kithuka no ntuja mwiri atuwe kinyo tuko na biashara baba batiko makamajanja bakugura current reto kwari thaiji na ndi babo kama yaja kurunyo kurura mayanja mu mati ino turekire bikwaso ka factory tu kwenda kara the band and the two leaves kaigo ke baba ka factory ai ba li sote uchukara matine ya mayani ne na ba uruye mayani kaja ukaraja kwa standard ya tu manga haraka so yu challenge muno tu nayo na tu na kule thirikari itutetherie particularly to control these business people kuma kuya na factory na reserve na kugura majani ndo limo yao ya gadho tuku ya karuo tu baba tena bateko baira both grade irombare na roki thirikari nandi ni kubetikeria mboja factory bagatho bakende majani jao na raba kwenda kutine nyo kurukira kithoko ya Mombasa. Demand ya majani in the world itu ni very high kia gitio property strategy cha kugeta cha market na thirikari through the Ministry of Trade and the Ministry of Agriculture ndina ume ya tonyera and particularly tukaya wa autonomy ya kwenda majani directly every factory ya chwa thoko yayo to get in direct sales to have more money. And at times to continue to the auction in Mombasa. Kwa the mayani ya store ya mwaka. Ngiripotra Weru TV betobu Murioki. Karani wa mbunge ya Embu ni amukirite baruga kuma koti ya kurungika kithurano gya speaker kiria kirerigeri kuthithika ntuku ya rujo kuringana na itua ria koti izi ni ati kuri na igamba riri mbere ya koti riria no mwanka riambe rithikirwe na kugitwa mbere ya kithurano kiu kithura gikithithika. Ntangurutano enene ni irerigeri gatigati ka speaker wa Nandi Josiah Thiriku na wakili Daniel Kamunda. Rita Mwaniki gatutaririe. Kithurano kia speaker wa mbunge ya kaunti ya Embu ni kirugamitwe kuvitukirira wamuri wa igoti rinene ria Embu ni Njanji Njuguna J. Uria uretete iteta igoti ni James Gitonga Mutambi uria uraregana na kuvitukua gwa speaker Josiah Thiriku gukorwa akiruira giti giki wa ringi. Some wonders. Yes, at the county assembly, of which the offices were crossed, but at least I've left all the copies needed here, and everything I think it's in order. It's duly served from Embu Court at Embu High Court. It's an order stopping the election of the county assembly of Embu, the speaker specific. Yes, specifically to the county clerk, county assembly, the whole of county assembly, and the current speaker. Yes. Ino yukite kivwai kia muthenya wa umuthi vuva ya mevaririria kuthii na mbere muthenya wa umuthi thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu ni undu wa kuvituthio kwa ambunge a wandi ngurani muthenya wa rucio. MC aria mathuritwe ni 20 nao aria akithukio ni 10 na baria onthe marevitithua muthenya wa rucio kwambiriria thaa 3 cia kirauko. Riu na umuthi twina muthenya wa kwerithia the members elect kana aria marathurirwe ara maranominatirwe tumereirie the procedures kana mitaratara ira ikoragwo igo muthenya wa mbere wa gikaro kia bunge ni tondu amwe ao matiana korwo mai MCAs. Muvango uria uraikuo ni ati ni gugakorwa na kithurano gia speaker wa mbunge ino vamwe na munini wake. Aria marenda giti giki gia speaker ni uria uraikuo miaka 5 mivituku niwe Josiah Thiriku na wakiri Daniel Kamunda. Na kio giti kia munini wa speaker kiri na muruiri umwe uria niwe Ibrahim Swale na uria niwe MCA wa wandi ya Kirimari. Aicimwa ni maivitagithua na magacoka makathura speaker na makathura deputy speaker wa county assembly for the next 5 years. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Merio na guchokaniria kanywani gukujeri miromone ya tongeria onde MCA Bamero Beregeri gukinyande bene ntuku ya rojo gutara speaker wa mbunge ntuku ya igoro munini wa ngabana Mutumantu Ethinkia na rethiritu akiromba ma MCA batikaringire kura wakili Maranya akiuga ati nethiritu akibaikia we na ngabana Kawira koti. Gorokina aronekanire akiorota seneta wa Meru Kathuri Murungi akiuga niwe okwatha MC
MCA Baba Boboi na ntuko ya narua MCA wa Karaja niwe Peter Mutuma Kalembe nonekete kwithirwa gicokia miareje akiuga thirikari ya county etibatere gutonyera kithurano gia speaker. Rogono ruru ruthuraniri ni Martin Ndula. Muthenya jwa rojo mbunge cia county gikagikaro kia mbere buru nyuma ya kithurano kia mweri jwa 8 mwaka juu kiria gikethirwa nikio gikaro kia mbere kia mbunge ya ithato ya county. Wana MCAs barikia na kunyuithwa muma ngugi yao ya mbere ikethirwa iri ya kuthura speaker wa mbunge na munini wawe na ni nyuma ya gutinde goro guciandikithia na kuonerwa mitaratara ya mbunge. Twina 45 elected honorable members na 24 nominated, a total of 69. Anandi ntuku mwaki mbere ya kithurano kia speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru gite giki ni kionekene gukuchiria miario mwanya mwanya gatagati gatongeria na arwiri bakio ide imwe yonekene gukia utho gatagati kao. Na Meru tutikwenda kureterwa siasa imbi ira ikairia antu ba Meru batethwa kimaendeleo. Gukinyire goro iria nio irari ntuko ya muthia ya gucokia maratasi jabaria bakwenda gite giki mbungeni ya kaunti ya Meru. Ni antu biumbe batano waki barakinyirie mendekithia kuma kiri 17 baria bonanitie wiru bwa kwenda gite kiu. Mantia kithano kia tukatha twina kio ntuko ya Jumatano no kindomba irate undi Ayubu mbithirwende speaker wa mbunge Meru. Solomon Ayubu Bundi uria wari mutongeria wa Bakai na wa baria abaingi kiri mbunge ya Ijiri na ya mbere muthingatanio. Domiciano Maranya Mari uria wari wakili wa mbunge hiu. Mubiachara Rogers Mweti Mporo, wakili Mwandamiriti Anthony na wakili Francis Mugambi Laichena uria urarujaira gite kia ubunge Tigania Westi nibo bakethirwa bakiringirwa kura cia gite kia speaker muthenya jwa rojo kaunti ya Meru. Muthenya jwa igoro bakiamukira utethio bwa machini cia cibitari ubichini ya gavana wa Meru. Munini wa gavana Kawira Mwangaza Mutumanto Ithingia na roriri MCAs ba kaunti ya Meru patikathuri omwe wa rwiri ba akiuga ati ni murandi jwa seneta wa kaunti hiu Kathuri Murongi. Ituwitikia MCAs ba Meru butira speaker wa Kathuri Murongi nontu Kathuri Murongi atithirari in the Meru County Assembly te woka ugwitwa maendeleo in the wards ira tumite Kathuri Murongi twimwitia resources cia national kiri Meru County. Tuma ariuga wakili Maranya niwe wagambaga igambeneriria baikitwe koti bakirikana batina mathomo ja kung'ana kuthurwa gitini kia ungavana kaunti ya Meru mbere ya kithurano kia mweri jwa 8 mwaka juu na aria nkoroki akorie seneta Kathuri Murongi gutiga gutonyera kithurano kia speaker kaunti ya Meru. Tukethira turi kotini na wakili Maranya ura waikirie Her Excellency and myself court akiwa we don't qualify to hold the offices ya governor and the deputy governor. Miario ije hamwe na boni meneretwe bukatha ni MCA uria umagarukite warwire rwadera Mutuma Kalembe uria uritie gavana Kawira Mwangaza na munini wawe batige ogwa na kwa akanya MCAs ba kaunti u kuthura mtu kiombe uria bakwenda bari bobongwa. Especially ndawa governor deputy governor ndekumaimbibu kwariria kiri mantu yakonie county assembly orokathurwa murungu aria nwe bwatere gwitaniria nwe ngugi nontu antu bara bongwa ibo bwatere kuthura mundu ura wengo kawa gitatia nontu ibo bena vote bwana Ndula.
Kalembe ariuga ni ngugi ya seneta kwaraniria na MCA ni onto ngugi chia ubichiji cio ijiri ni gutegera uriti ngugi bwa county na kuga ati kugwa kwa thirikari ya county kumbaki kumania na uriti ngugi bwa ubichi ya gavana na kanjo yawe ya minister endete mbunge ya county. Roho ya kathuri murungi na roho ya MCAs ni imwe. Non to Senate ni only oversight legislation na ku represent yanto. So ibi bitu mawana senator en ofisi then Meru County Assembly no etenaga chairman na MCAs pakaria roles concerning oversight. Kagite no kau nawe wakili Mugambi Laichena uria ni umwe wa baria bakuruira gite gia uspika ndeni ya mbunge u na meneretie ngavana Kawira Mwangaza akiuga neka gukinyiria MCs ba mbunge u kuthura muntu kiombe umwe. Wakili Laichena ariuga ni ngugi ya MCAs kuthura spika uria bakwenda na uria bakuona akabatongeria uria kwagirite. Executive itifati kwithira interfere na no wetite kuthurwa na ingwetikia Kawira na wire no Kawira we aragwa thurire ni muntu ura bukwenda na rira wire u atifati kwithira of course ayuku maira akira MCAs inkwenda kunthurira fulani but unfortunately of course itokumenya kwena preferred choice through our own investigations nonto tire motu ikitwe akiwa tikwenda candidate fulani lakini tukaikwa also in the behind the scenes kwa candidate ya kwenda abati kureka MCAs rowe bakathura baiba bongwa. Laichena ariuga gavana Kawira arienda kuthurirwa muntu uria ukaritia ngugi ya mbunge ya gutegera uriti ngugi bwa thirikari ya county. Inkwa categorically nya MCAs iba kumenya obviously a preferred choice ya yubundi na wete na naringirite MCAs so nte kumenya ndikithira kinya yubundi kai project governor ndimethira no tumwete project governor kana tumwete hata no of course itokumenya no upushwa governor aomba kwithira ari speaker woke lakini kumenya MCAs royo beta kuringa kura bakailia muntu atina any influence. Nandi jatigere mathaja gutara metho jonthe jamurikite mbunge ya county ya Meru kuona mwerekera juria bakajukia kiri kithurano giki onto boria bomba kwa checho chia county mwerekera jumweru iria chiambiritie guchokera ntuko inka yake nyuma ya kithurano kinene. Ngiripotera Nteto chia Weru TV Diako Adietoa ni mwirigi wacharite. Mubunge wa Gembe South John Paul Murigi na ugite bakaraniria na thirikari nene gutezaniria marija gukurukia mira nthiguru kana kinya kuburukia mira ije nthiguru chiome marija ria kuga ni giuta tena watho bobo ne nyuma ya bamwe ba biashara ba mira utuku bagukira na rwa gutigwa bagegi na mira yao ikurega kwithirwa igitithwa ndege. Anthony Kathenya na chotariria. Mubunge wa bunge kia Gembe South John Paul Mwirigi ne umeletie kumenelia kambuni thatu jautithia bwa ndege ile ya kuga jithiritwo ikinyanyasa arimi ba mira kuma kaunti ya Meru. Kuringana na Mwirigi, kambuni no ithatu jautithia bwa ndege ile Bluebird Airlines, Skyward Airlines na Silverstone Airlines jithiritwo ikithurania mbesa kinyume na watho na mpaka thaino ni jithuranite kimancha kia zaidi ya bilioni 3 kuma kiaremi. Mwirigi aliuga kambuni no liu no mpasijere ithire na mbesa ino ithijaga nkuligana ntuko ya kiumia na inya ntuko ya juma kwena mira yombere kwethira yetiwa JKI no ntubwa kwethira mwananchi awetwa ka murimi ka mwendio mira awetwa mbia cia komba kwethira akiri ya iraba awetwa 45,000 pa nkunia emwe kana 4.5 pa kg. $4.5 roba wetu package. The four companies irora ikumba kwethia cia transport mira kuma Meru wikia muka Somali ka kuma JKA wikia muka Somali ra cionbete kwethia i collect tariffs ka cia collect mbecha iyi no ndo tembia ciena receipt na tembia cio talero nyari ku thirikari ya Kenya bomba kwethia bakimenya ki these companies i sendege no to yo te antu kiomba bakoya mbecha ni antu bandege bakuomba kwethia bakoya mbia bomba kwethia bakimenya bo iki limelight na this week bando tukamba kwethia tukianjiria ku pursuant yao ikienda to deal na shirika hii sendege these companies icho ithatu company iwe wete mbecha da yo onto ya company ya Bluebird, company ya
ya Sky One na another one company irora ikomba kwethe ikyo mbia no mwanka pomba kwethe abwetu eleza mbechi na chumba kwethe yeta no umba kwethira akiri wambia yi na shida ira shida de thirikari na njira ya kariate nondo iboye tembeche mbingi nkiruki almost 3 billion irora bombete kwethe abukyo ya sikaria tax. Kulingana na John Paul, kambuni no jithiritwe ikiamula ni arimi be kubakendia miraa ndi ya Somalia ontu bula bote bateri kuthithika na arimi babati kwende miraa kutina pingamizi no iku. Tumba kwethe tuki entertain mwananchi imurimi kakumba kwethe ishwira lakini kwena muntu ungi Weru tere arora akumba kwethira akimunyanyasa na kumba kwethira ya mwijira mbia. So the three companies irora kutwika issue ikuwa mwananchi kai murimi uri kuweta kwende miraa na arwa Somali kukethira ote comply abo tumba kwethe okende miraa kwa twika owe membe ote kusikana that company otomba kwethe okende miraa no mo katombe kwethe tukia ile nonto miraa ne cash crop na bati kwethe kiendwa ne murimi uro mirimite na awana biashara barora bakumba kwethira kabara bena uwezo wagomba kwethe abakende miraa so otomba kwethe oeka caveat ya ne anto fulani barora bamba kwethe abe transport miraa wita Somali batu kwamba kwethe tukithia atira mantu yao murimi wa miraa mwananchi wembe ampete ngwike ndo mba kwethe ndi metho yawe na kwamba kwethe angirita ngwike mukandeke mwisho mwankantu kwirora miraa kwamba kwethe tabu boboya. Mubungo John Paul Mwirigi alugaluni akinyitie mateta mama mbele ya Rais William Ruto na inawirigiro arimi bakagunika nene nyume ontu bobo kwethira bokira itherua. Ituwambire kwethe tukidiscuss mantu yao na president kwa kina tuko ya Jumamosi na ntuko ya Juma itombere kwethe tukiaria mantu yao kwa kina kia antu barora bakomba kwethe baetia mbia iyi ko murimi wa miraa akethira ena wasiwasi no tutukomba kwethe tukidila hapo na mbere wananchi bako ba Igembe South na sana embe na arwa miraa yomba kwethe kirimo thaa hiyo itombete kwethe tukiona Weru na mwananchi akamba kwethe akifaindika na mantu ya miraa kana mantu ya wendipo miraa kiume kitu expect news ingire kamba kwethe kiyira no to president na rambere kwethe mbira kwena mantu yange mikakati rabombete kwethe bakithithia na thirikari ya Somali na this week bando kwena report ire bati kwethe kija kumanaro Somali ikendare utomba kwethira tuki aile regulations cia tariffs irora ikumba kwethe kia imposed na ire uru nkiruki. Amonogu John Paul aluga ni bendirete kware na Rais William Ruto kenda gutigila lwaria lo ruguria thoko ja miraa ndi ingilo kwendera ithwa na thoko ino ikurugurua. Tombre kwethe tukiare na president oringe no ntobwa nthirora ibati kwethe ciutu ria miraa irora tukwenda kwethe tuki uria market no na narwa tubati kwethe atu mana beto bakuma embe baraba kethe be ambassadors ndene anthiji so bwethe bukimenya mantu ya tutia ya arase siasa ene yake lakini mantu tumbete kwethe atu karande na president na tukomba kwethe atu ya riria kwa kina bura antu kabura ambassadors bakomba kwethe abaita anthiji ikenda bomba kwethe beto akilisha narora doko yethire tuwita bubwe tuketha tukimenya imwana wetu kumembe au iwo tuwira imbibi kwendekana in that market iwo tuwira ni ata thirikari ira ikwenda. Kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Onde ya biashara ba bodaboda bonekete kurumirwa ni mathina jario gutemangwa na kwirwa bikibiki ciao bakiare ni baugete tiga wagagia bobo ne barumiri ni mathina kathumba jario biashara ciao kurema kuriteka ni untubwa kuongereka kwa goro iya maguta ya petroli nande ni borete Rais William Ruto kurekeria kigina gya kwithirwa kekigwethia mareija ja kire kizikene mono ta subsidy. Dennis Mugendi na ranirite nabo na tutumira ripoti iji. Wagagia bokaria bokiagagia na kwagia toro aitiria bonda bago kuigembe kaka company sindi ilia bikibiki ngeboria nata thimo engirie komiyomba kuya tura kwa ne konwa lakini bikibiki engiri kumeana eriywe kaora piu okya kundiri na ntoa mkopo okya gollo kaita nyangi lobu emwe bakoringara thimo bago ntongi lobu emwe to wakana
lakini batu antu ba bigibiki toko ba bigibiki ambia sieto kali ambeza zaidi ya ngiri manatha tu bigibiki eriywa ya karongo ko yeyo ne kwa pio mauri na joja beteroli ni jangi jabainyite na gutuma bagakabania maguru na gusinsimara batiko manyane atia bakathithia kana ina bageta ito inyelegete muno turi antu ba bigibiki antu ne amauta kumara yaraiterie rai abiria ibara mikurea ora turenda yani tumba kwithira turi asulasi kethira thirikari ya asula yombo twitithia twi masula tona mbesa abiri baremi kabisa kurea ngendo cia ajanaria guoko na kurea bariuga ni sinsitie mono beteroli tekungana kuguanithie nwe na marija mugendi kana agendi kuma mawabita kengo ndare ya 50 lakini thai muntora onde cio bibiki embetiana na ngarita na reure iko ndesi thirikari rutwega no tutethie at least ndia ginya 30 kiriki na kio bare anda rais William Ruto na kumura none borea akenenika maguri jajo wamwe na into bingi biaka withire muturire ne jwa akenya mbere twari ashua kuma gililiko ya mawa tiringi wanu webute lakini thai twiri ambesa manele kwa wangu anda kura thirikari Ruto oya bora to indiete na tubuthirio bora twirite ndiro ngutuguri baturi na ta thirikari umbo tutethi na njirenge to atethuka kina mauta yakania mauri tugetha batu tutethuka on list mauta yiterie bionthe biterie na thai wele kina muntora ngo itetheria ngarama mutura we ngo na kuinyele gote bia kuona uretera customer manto awite ngo atuka na kubindika bete na mauru onto awite bora ntu bambera ga kwetha otier 50 Imwe yongo atuka ari kurita yongo ni nyene batu atuka mbia cietu mauta irethira mauta no tebi to kwa na bi na musie kugina bigibigi tu na cio ni iguruthanithia kina mecio nturita mwegoro mwira tu tukona mbia cia kima nguria no rethete nguene ase na tabora gethia kugina mecio ngo ngekoro ni ciete mpanga gike batwe nturita ngo mwira kina pesa cio ngo itekona kacia kuna kana musie umunangara manela gore tomburira ndairi ino karita pesa wacha kwengela Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Ngagucokeria nkatho cha mwanya ni untu bwa uwe wa gwatakanya gaku na kwithira gwatanite na bautwekere nteto cietu ceru themwe tucemane thaa 3:30 kire nteto iji na inge nkuruki mbeta Maureen Kinya munene to mathio tukana rwa ni Maureen Kome.